Teško komentarisati sad iza ovog, sad kad vidiš ovako rezultat, izgledalo je to ubjedljivo. Što znači, možda je moglo biti veći rezultat, međutim mi smo imali danas ogromne probleme, bez 12 igrača smo počeli utakmicu i na samom izlasku vrate me Mišević. To znači, taj sistem administracije, kometa ili šta već, to je za mene nepojmljivo da ulazimo u utakmicu da nam vrati igrača sa samog zagrijanja. Zato smo i ušli onako nekako psihički labilni utakmicu sa nekom dozom straha i opreza. Gol koji smo dobili, to se ne smije dešavati ekipi koja želi i pretenduje da bude prva u bilo kojem rangu, a ne samo u prvoj ligi. Nadam se da ćemo to ispraviti, a što se tiče naše same igre, nemamo još agresije. Vidi se da mladi igrači nisu dovoljno agresivni s obzirom da nasuprot sebe imaju ozbiljne, starije, iskusne igrače i to ponekad u tim momentima zna biti presudno. Ali evo, hvala Bogu da smo zabili lijepe golove, da smo dali 4 gola, možda je moglo biti, rekao sam malo prije i više, ali sasvim dovoljno za početak i jednostavno da imamo motiv više za subotu za Gračanicu. Prvi od 30 koraka je apsolviran. Idemo u sljedeće 20. A šta je razlog Nebišević što je vraćen? Čega nije uvijek? Administracija. Danas je nedostao Meš, Nikolić, Jackson, Ahmetović, Musić otišao sa reprezentacijom, Musić drugi, Rahmanović, Hasanović. I da ne nabrajam dalje, ali da te vrati igrača za izlazak, to je bilo baš za nas udarno.